Okay, umugoroba mwiza kuri mwese mukurikira ibiganiro bya Boss Sport official kabisa. Muraba agaciro gakomeye cyane rero kuri uyu mugoroba. Byari imiriro hara kuri stade Amahoro, byari ibintu bikomeye cyane kabisa. Abantu mwari mumaze iminsi murira ngo ingi ibitego ngo byarabuze ngo ibiki ngo turaza ngo ubusa ku busa. Ibitego bibiri murabyiboneye. APR kabimanitse igikombe cy'amahoro yaherukaga 2010 na 2018 gutyo muri iyo championnat. APR rero ikaba yibitse igikombe cya 14 cy'igikombe cy'amahoro. Byari ibintu bikomeye cyane rero, igitego cyasigaye mu mitwe y'abantu ni cyashe Jibril Watara kabisa, hariya yagurutse aragenda bararyamisha ariko yanga kugera hasi, aragenda cenga umuntu wundi ashyira mu izamu birangira umuzamu wa Rayon Sport Panseni yamenye uko bigenze. Rero reka nkureka ukurikire uko iki gitego cyasigaye mu mitwe y'abantu uko cyaje kugenda kijya mu izamu rya Rayon Sport kabisa, ukomeza no kugira umugoroba mwiza. Ibikombe byinshi turabitwara, ibyo byose kandi n'ubuyobozi bwiza, abafana benshi mu Rwanda hose. APR nziza ushimisha bose. APR FC, APR FC, abakunzi bawe itukuri inyuma. APR FC, APR FC, abakunzi bawe itukuri inyuma. Eric Senderi Iburasirazuba, APR oye! Kigali